Kajwai Diocese Catholic Youth Movement Kalayo ban pelong yaga 13 annual sport meet arajar abasaw kabalong hag katwait bat katar tarik Oktober jong newsnem arajar abasaw kabalalong hag Chris im parish bertu lapli yaga niga sport meet da kabapengkiu ya kalama jong gaseng da isri dwending teryang ibalong kumikongsan haga niga program rangkat bagajing senran lang ifada priest Father John Michael Marbo, Father Assistant Priest, Father Job Pertu, Father Simeon Sungo, Sister DYLE, President Jadi CYM, Bat Executive Member Jongga Jadi CYM, Bat ki President Seng Samla Paris Bertu, Bat Executive Member Jongga Paris Bertu. Ha kini arsngi ki Samla kila Shimenta Shirham hak events beper kum ke football, ke basketball, ke race, ke relay race, ki high jump, ki long jump, bat ka arm wrestling. Lapangkut ya kini annual sport meet arjara busaw da closing ceremony hagaba Sri James Lamurong ilalong kumi kongsan bat Sri Phoning Siang Chai ilalong kumi sembut kongsan. Rangkat kejing idon lang ki father, ki sister, ki invitees, executive member jong jadi CYM, bat ki executive member jong Seng Samla Parish Bertu. Baladon ru kejing sam ya ki prize na benta ki long job hag events beper Nakaliang jong kisunrang haka football ka amlaran Paris kalalong kanong job. Ban nakaliang jong kisunrang haka basketball ka Shillong unit kalalong kanong job. Ban nakaliang jong kintay haka basketball ka Clariat Paris kalalong kanong job. Kalarambay Paris kalalong biyang ka overall champion bat yaga best discipline layo da ka Paris Yong Chiviat. Tunggu kepada kita sebelum ini. Saudang protokol terus kepada itu yang kita sekarang ini itu dan tentu yang itu. Kita dulu ini dalam beberapa kita begini kita berada dalam syakam hajo bangsa baca ladin kuntian pikir bakam ya leha bandala Jumpa krek yang kini sport program untuk diusuk ngaji ada mesin jadi krek stom dan mesin jadi telang ada mesin jadi klik kumpu jadi kerap lo jadi transport dan ia itu cuman yang kini anu untuk negasi blind demo pentau di kim yang ini dan kepor ada di kim ini kepor kena kepor samla kepor rangba kepor samla atau kepor hero atau kepor kam atau kepor korotam atau snasuk sama di kim yang ini ini kita lihat dulu select kepor hero kepor snasuk dulu Terima kasih kerana menonton! Harten jong kinong sumeta baro haka annual sport meet ibakat lay jong ga jadi CYM arpau argoso haga Christian Barato Paris Nicola bangin sumenta hatane ke sport da kabangun gurong
Jesus.